Baeti ba tlileng Mohopeng wa Lefatshe ba dumeletswe ho reka jwala dihoteleng, dibakeng tsa dijo le dibakeng tsa balatedi. Jwala hangata bo thibetswe naheng ya mamosleme ya Qatar pele ho tsitsipano e teng ya ho rekisa biri ka mabaleng a dipapadi. Naha ya Qatar e ne e bonahala eka e dumetse ho phomotsa melao ya tahi nakong ya tlhodisano, empa matsatsi pele ho thakgwa ho bile le phetoho. Sena se tla le hoja FIFA ile a tlameha ho sekisetsa thekiso ya biri eo hape e neng e lekanyeditse batho ho nwa dino tse nne fela. Le ya thibelo ya thekiso ya jwala e kana ya siya balatedi ba bangata ba sotsehile. Naha ya Qatar e ntse e tswela pele ho fana ka boithabiso bo bong bakeng sa baeti. E ekeditse phihlelo ho maema difofane tsa yona tse pedi tsa matjhaba. Qatar e lebeletse difofane tse fetang 900 ka letsatsi nakong ya Mohope wa Lefatshe. Ho tsebisitswe ka sebaka sa phallo ya bapalami se tla fana ka boithabiso ba Mohope wa Lefatshe ho bapalami pele ba tloha Qatar ba lebile naheng tsa bona. Bahlophisi ba lebeletse baeti ba fetang milione ho tla naheng bakeng sa tlhodisano ena. As you can experience all around you, football fever is really in the air. With only 3 days to go until the FIFA World Cup 2022 kicks off, Qatar Airways is going to welcome over 1.2 million fans to my country to cheer on their nations, and wanted to provide another great space for people to enjoy during their time here just before they leave. Boiphihlelo bohle ba Mohope wa Lefatshe bo keke ba phetwa ka ntle ho bolo ya maoto le baleng. Le ha o le jwalo, Professor University ya Portsmouth Mike Tipton o lemisitse kgahlanong le kotsi ya motjheso o teng naheng ya Qatar. O re sena se tla ama dibapadi hampe nakong ya tlhodisano. Moprofesa o re motjheso o phahameng o ka boela wa baka dibapadi ho nka diqeto tse fosahetseng ha ba bapala. Le bang SABC News.